Pemirsa, Siki Pelinggih Ring Pura Dalem, Desa Adat Buitan, Desa Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem runtuh. Pelinggih sane runtuh inucap sangkaning wangunan dasar sampun telas keni abrasi. Kelian Banjar Dinas Buitan iketut lanus adnyana mausang abrasi ring pantai Buitan sampun memargi dauk sawetara bulan sane lintang. Nanging ring galah wengine dibi pinih kaon pisan pemarkin nyane sane ngawinang asiki wangunan pelinggih runtuh. Lanus ngawawahin sangkaning abrasi inucap ngawinang wangunan tiosan sekadi penyengker miwah pelinggih sane lianan jebol santukan sampun telas keni abrasi. Lianan punika kalaksa BPBD Kabupaten Karangasem ida bagus ketut arimbawa mausang ngenenin indik kahanan nyani mangkin pura dalam desa adat Buitan antuk pelinggih sane runtuh sangkaning abrasi inucap. Saking paiketan BPBD taler sampun tedun langsung ke lapangan antuk melaksana yang asesmen. Arimbawa ngawadarang yening toya segara muali ageng kekantenang side ngusakang malih wangunan sanelianan. Eka Parananda Bali Pos Nguningayang.